بەڵێ لەبارەی بەردەوامی جەنگی ئۆکرانیا و رووسیا و هەروەها هێرشی پێچەوانەی ئۆکرانیا کە ڤلادیمیر پوتین دەڵێ ئۆکرانیا شکستی هێناوە میوانمان دەبێ بەڕێز ڕۆستەم ئەلۆیان چاودێری سیاسی لە کێڤی پایتەختی ئۆکرانیاوە لەگەڵمان دەبێت. بله لەگەڵ کەک ڕۆستەم وێ میشارەی ئەم دەی باوایکی بەرفەرەحتر بگرن دەست سلااو بۆتە کەکێ ڕۆستەم کەک ڕۆستەم یعنی ئەف دەمەکەک و ئوکراینە ێریشên berovajî ber bi Rûsya ve dibê lê Vladimir Putin dibêje ku bi 10,000 serbazên Ukraynî hatine kuştin ev êrişê berovajî ser nakevin. Nirxandina te duê derbarê de bigirim. Mesela min war gelê kar xwedê bira Kurdistanê xwe ke Kurd xwe ke خوش برێن ڕۆژە ئیرۆ شارم دەچێ چه بێژم برا داوا خودێ سەر و خوشکێ من برێ من ئیرۆ شار دەچێ ئۆدێسایê nanê Ukraynayê ûra ڕۆژە ئیرۆ دەقەمە قیمەتê nan dava Kurdistanê jî dava Iraqê jî dava denî کەکێ ڕوستەم دخوازم بزانم نوها داخویانیê xwê dawî de Vladimir Putin gelek behsa Polonyayê dike behsa Polandayê dibêje jê Rojavayê Polonyayê Stalin weke diyarî de Polonyayê lê Polonya bela vê yekê ji bîr neke li gora bexweriya te mümkün e ev şer berferehtir bibe? برێ من ئەوە بەرسێ پۆلۆنیا رووسیا ئەم سەڤەورە چ ئەوە ئیستۆریک زانن وی تشتیت هەنێ ئەوە چ خەبەر دەدەن و وان پرسا ئەوە پرسە ئیستۆریکایە ئەز وێ پرسێدا ئەز نەکارم تشتێکیژی بێژم تارە ڕاست بله yani tu bixweşî li Kiyevê dimênê bawerim kekê Rûstem yani êrişên Rûsyayê li hemberê Kiyevê Odêsayê berdewam dikin êrişên got dikin êrişên mûşekî berdewam in li ser Ukraynayê bawayekî berfereh şarekî mezin diçe birê min bira Ukraynayê ya gişarê şarê dinya giştî bira Ukraynayê diçe birê min xwedê bira bê hewera Ukraynayê hesa jî bira xwedê bê hewera Kurdistanê Belê gelek spas kekê Rûstem Aloyan çavdêrê siyasî ji Kiyev li gel me.